Boy Adom Ochina National Theatre Yesu awoda. Yesu bema no ho kwan amwa woni biemu ana. Ohene Herodi afie nyansafo bema no showdown wana ebekosei. Yenhia nyambo ochina 5 p.m. National Theatre ni ebie pronatum. Nonson 7 na showdown no efrasi anoche wa ba migina mo ye nyina ye giram de bekenkan lessons no ama mo na yen signing komo na nkomo aye bedie ye ko CompuGhana Limited ye no ma di djuma che pa important lessons no wo mo eso yasene sanse adwuma ne de ye bibi sei a wo mo a ye no mo bebre ye ne de ho abo mo na kakra na ye ko na ne menya owura reta nya kon e wa ha wo ye marketing manager e ma CompuGhana Limited ye bedi nkomo busa se den ne den po e na wo mo ton die nti na wase ye no mo edidwa owura reta nya kon ma che akwa aba ye ne tu mutai be bo ne patu pati na ne ye de ko se maka ne ye ai no ano ne mpo ko de acho nyame ado de nyankopon ase CompuGhana Limited edie adwuma na mo ye de na mo ton CompuGhana de ye ton obroni be kan say computers mobile phones laptops printers bibia eye technology hu ne me bia no ye ton bi e wo CompuGhana okay enti mo ton enema bia ye ase office machines ne sa enema ni nyina office say upese set up office and open enema isu office to say printer laptops desktop computers and nyina obi ho personal so e wo fie your fridge your freezers your air conditions your microwaves your TVs like bibia ye gadget bia isu ofie bia no ye ton bi and ye ton mobile phones ni nyina brands ni nyina Samsung Tecno Infinix de unim so moton ni nyina eba no home appliance so a your LG product your TCL your Samsung your media your Nasco your Bluetech na yankasa ye pe na ye ton Ghana yankasa na ye de buy your Senko no benya kitchen appliances bia wom sa nema na yesu efie ni nyina bi wom na se enye edemo ne ma ne office nyama nko a dabi kitchen wear so oba bia me kwa awade me pe air fryer yi bi abai aprema for blender yi bi yes me pe niam bi amaduane no aben na perfefe ya ni na CompuGhana wonum gas cookers ni na washing machine even your friend is saying near machine na obetimi de won chance na hye ma ebe room ama dishwasher yes ni nyina mu di bi aba ai obi o se di akwadworo ne de fe ne be ya akwadworo mo no my life easy like said be ya soft life you know yes a new kwan say obre wo say technology ama ne ma easy ntino sesi a ne ye ton nyina ana enye no nkwan so sesi a ye bie new showroom e was painters a ye ton CCTV me fan say akwa say e smart home like smart life nti ufie no said obe control curtains obe control bibia baby a obi a utimi puti wo air conditions no niema light on and off ni nyina ye yes anema ni nyina ho no say meti we metumi aba mo ho no ma bedi nkita ho na ma ba ye set up obi fie yes me gina me fie a ti say Alexa de head to curtains ni na curtains ni mu ato o abonten kra CCTV be wura fie a wo pa say o so light utimi dum no wo phone so yes ana ye automated gates nso nti e bia wo du fie a enya fe na obi be bie gate na ma David umia na e no abie okwa na no atom yes ene say mama security aye tight enya sem ketwa wow yen hwe prices no stores bebre ho motonto mo niam e de na ma mo de ne ye unique nti e wo say me ba mo ho beto ade okay yen ye ho no one ade e ma ye daso nko ni say ye very affordable like ye bo sheda nye den but ye ton ne ma papa ana won say ne ma papa nso de say ye ton no ye ton ma wa ye nja won si ho a ye ho no to ade o ho no na say bia de problem bi ba o ho a obetimi asan de aba amia because ye service center kese a ehwe san ne ma ni nyina ana oba nso a like say de ye be je oni say de be hwe wo no wankasa be na ye ni nyina ye promotions ye ne ma no say de wo kan ye ni mo ye djuma wo say de bia ye bo promotions ya tete ne ma no so ya tete so kra enti ubenya affordability say ne bo no e wo form no ansa na wanya after sales service say u to na say wunya problem bia u ba ye nya han like ye be hwe na ya ama no what I say na ye wo ne ma no so a papa na ye ho no so ba ubenya brands bia baby wo no abekọ no ubenya we unya we ubenya we unya but ye ho no ba brands bia ope bia ubenya never say Messi hotel ana makwaje asase kakraka na mesisi maye estate a bitumi ba mo ho no mba ye nhyehyeye obebo TV ama me
mo air condition mo CCTV camera mo be electric gate amame mo be bibia ma me with ta contract no ye be bibia ma o de adwuma no ma ye be ma bibia wo yen bia. Wow. Yes, you remember I born is that form. I born that form cry. Your promotions there. Ghana has obi amba. Here na showrooms they be wo. E be kwa dey be wo me feature. E ben ya showrooms to for hensa. Oh, yeah, CompuGhana they say your baby a Ghana. Malls na Ghana ni nyina Accra Mall, Junction Mall, Achimota, Marina, chese ni nyina Kumasi Mall kra wo any takrade mall ye ho no. And ye obi nso was painters. Ye be a nice showroom was painters. Ye was smart solutions no they make CCTV na make one time. And no showroom ho and ye wo other products no so ni showroom ho. Ye obi wo Jowulu Ghana Gas opposite one na a new showroom. So one kasa ura ho no bo say e ultra modern pa. Ana ye sansubo e wo bi nso East Lagos Avenue. And ye obi wo Boundary Road traffic light na Saudi Rural Transaco ne wo ano ho na ana ye obi nso e wo takrade se makana ni Kumasi Mall your tema community 25 enti se ufi aflao ni sa area na enu kwan se oba kra ye obi wo hono ma na obi nso community 2 nso. Wow. Yes enti ye de agi baby a I wish I could do that for one day there because they say no soft life and na ye called digitized era enti mbre dania now so that the me dane so se ne ma ne bo no e da form ye nhwe wo yi sa akade ni furu ase ne phones de motonton kra tablets ne ma nkra de jo mo ni nyina bi ho ye ton ni nyina bi ye wo kids tablet ye on penifo de phones no ye wo iPhones ye wo Samsung Infinix Tecno ye wo ni nyina bi ana asisi anso no afi na wie ye no say ye promotion ya tete so ubeto ade up to 40% discount there ubenya na say ubeto ade no na say bi ade ne ye be 10,000 mutimi te so 40% ma wotua 6,000 possible. Wow. And as I was someone for 2 minutes, I got on your moon. San said, Brunia, and your chaddy no more data, what it is, swah, yeah. Bora hold my bit me and your mark and your cadia open water. Yes, chef, Obu on moi, Emua, delivery services. A quanyano was I say, or Fremo, no send this can to ya, mobile arrangements, now more deliver man. I was and she shared so it's answer your website. Baby, obiti me call. No akɔhwɛ bibi open na wato your website no say ubo phone so anase o machine so www.compughana.com ebeba nema na ye ton wo ye showrooms ni nyina gu ho enti uchu see the opa your payment services e wo ho no enti mema obi anda da say ebi am ye CompuGhana we bie bi no ama number bi se send scan ko so da bi ukọ ho no ma payment service obehu say bibia obetimi eye o payment no with Visa card and I say Momo, but yes, answer payment on delivery, cash on delivery. Into wait me out to Adiano. Now I select cash on delivery. So I'm the Adiano by fear. No magic can be the Yamana. Anna, ye free delivery. Oh, Accra Netema into Untia, but maybe outside Accra Netemano and no cry delivery na kit way. Into no mema obi and dada no be so call my bit me out to the bed bro. E will fear na discount and said the winner showroom. Sana Ubenya also. Ana adeba kwa asisi anso no ye promotion ye December mu say wo buy a showroom na bibia obeto bia no ye instant gifts your friend scratch and win instantly enti no bibia obeto bia na be ma paper bi ana card bi na wa scratch wo ho a wo scratch ade wo so bia benye bia de be ma waka ade na wa beto no ura showroom CompuGhana showroom aye ma ade a wo scratch ade ewo mu no near the Achewaka. Oh wow. You bet you. And I didn't know what on so crano. Like aside discount no. Yes, some gift I can home. Yeah, ma gift because I now best scratch. Now we say no nya baby a CompuGhana. Wow. It's here contact be or and our location the edi can share. Contact be or from which we are directing to the nearest location. Yes. Who person offer CompuGhana your official number you use no main friend number BM apart from an official number near 0302 752020 0302 752020 so who person WhatsApp so obu on ma obetimi a WhatsApp na bia obi se bisa who person mon send no pictures of product now pen na on be send the no 0243 143 143 0243 143 143. Obetimi so send email
ebi a opese uni your corporate team because your corporate omo no mo share companies opese auto bulk purchaser like omo no mo share sa na man okay aha obetimi send email akọ ehonum so info@CompuGhana.com. Wow, yeah, that's a pass and Robert baby benya home appliances, kitchenware, any soft life gadgets. Ghana, yeah, that's a pass. Marketing manager, CompuGhana Limited, Mrs. Rita, nya corner, and no achichon komono. And ye may be a madam, see a yefe. And ye may be a ma a fee, a jade, a yakono. Ye may be a bema one war. Gate ya, ya should have much in say. Start ya bar reverse and say what control upie ya na no atum ukodua na dwa woni security bia ni asem se se ntimi nyi nipa ni CompuGhana for eni nkita ho ebusua braso se mekona ansa mekono na ase ankoma piwak natural health empanifo wo mo na akofa 3p garlic mixture bedwa so we ye dru a garlic na omo de aye se adru no omo se ye mfa nkeja wo mo noa enti na ye 100% plant base and our de afra garlic no de ayesa edru no ebetu yade so ebetu ase ma hwato yade bi atete bi amechero per 3p garlic mixture no ebusu of pharmacies chemical and afi herbal shops nyina emu na mamenkai wo so say St Andrews Senior High School was a brand waso mesro mamenkan share was say nimpanimfo di nkita ho oba na wo SHS papa akono oba ta wo pesa wo ba ekonto asosuku papa no eno ane St Andrews SHS dia ne je ne say omoye courses ni nyina bi o SHS courses no so omoka so omoye technical practicals omoka so omoye vocational practical nya book mu de enko akora no be banana nsantumi nya hwede bi ene St Andrews for di nkita ho 0244 696911 and 0207 891004 campuses ne doso asinfo su akra ni wadu biase dunkwa ono feman kasim shama ene sehwia sandre so obehu eye St Andrews SHS na Angel Dominion for so na free Dominion herbal powder me sure ye immune booster shronko wo de adro bi so diabetes adro pressure adro wo hia se wo boost wo immune system etimedofo pe Dominion herbal powder o sori anopa wa hiti nsuo kakra wa sankwara tere kuma ne bia gu no wanum no wanom enwumre nso no wanom ne saa wo honam bebe ye oye bia so a Dominion herbal ointment 0543158195 and 0249591843 na Dominion for ebejo so mesro akwada wonya mfinhia dumienu nka ho opemfo nka ho obata wo ma akwada nufo so se adri wo nka ho ma memfa Franco de enwie Franco say omo ye bronya achede to aze no wonche waze omatete omo nema ni nyina so laptops Nokia phones Samsung iPhone smart TVs from 32 to 85 inches air conditioners a free 1.5 horsepower 2.0 horsepower and a 2.5 ni nyina Franco for say wo mo etombi CCTV camera and installation and the connection nyina Franco for beje so download the Franco app on your phones wo bie ho a ene mo mo to nyina egu ne bo egu ase frɛ 030 222 5651 and 0246 422 338 ne krakra no 0555 939311 na Franco for wonom ebeje wo so ebusua meko na ansa meko no happy birthday nkoma brother Isaac Kwabena Edu obo mrane se Shizzle Morpheus we manager ma Essence Lounge e wo se hwi bekwai happy birthday to you me ankasa me dofo so Emmanuel Ima of Shakes Multimedia Shakes TV ka ho bi 6 photography ka ho bi na etena na your birthday no na enya akwanya manti inadi to you abusia wo hia me a eya frɛ me anoche wa ba ajwasewa me ko ne sister Sunday be ya guy wa ye krado oni kuma wo stars no de ahosepe etwa so enko ba bia